Ovaj video će biti o našem veslanju tu oko Pakoštana, Pakoštanski akvatorij, ne, to je blizu Zadra, do otoka Vrgade. To traje 2 dana i uglavnom video će biti jako dosadan, to je plan. I pa ništa, idemo u video. Evo nam početne pozicije, nije neka ljepota od uvale, ali je praktično. Zašto se tebi uvijek mora čekati? Najstariji si. Najsporiji i najzabravniji. Evo, odradili smo najgori dio, biti najljepši dio veslanja. Svakako vesla bavi se nekim multisportom, zna da je mu najdraži dio tog sporta tranzicija. To je odrađeno i da bar bi mogli ponoviti još jedan put. Baš mi to sad žao što smo tako bili brzo gotovi i bili smo malo previše efikasni. Kako se ovaj otok zove, Dinko? Arto Malo. Aha. Tihane će sad papati. Ko mate što papa? Šime to? To je s nekom rižom divljom. Divlja riža. Odlično. Znači ono tamo u daljini, to je taj, kak se zove? Da. Taj ovaj tu, najbliži. Vrgada, ne? To je blizu. Aha, ovo je tu onda Arta Vela. Šta je ovo? Ovo tu je već Arta Mala, ovo tu je Arta Mala. Tu između ovak smo prošli, to je kanal između, ne? Ode Tihana, ronit, snimat, ignit se. Mi smo sad tu. Tu smo na ovom otočiću, ne? Na ovom maljom. Aha. Sad ćemo proći tu. I idemo drito u jetar. I nećemo ići u ovu. Jer je tu neko fucking sidrište. Aha, ona nije ni brza hrana. Tako je, nego ćemo ići. Tu sa ja brijem u ovu. Sjeverna strana i tu misliš da se može? A ne znam. Da se ne nahladiš. Ajmo vidjeti kaj je tu. Sam da vidimo jer ne bomo sutra tu ulazili. Stiže nam live prijenos na Instagram. Sve se prenosi. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Otkud vi jeste vi? Otkud vi? Sprechen Sie Deutsch? Eto, Instagram opet radi. Ne možemo pobjeći nikako. Tražimo uvalu u kojoj ćemo spavat. Evo se čini okej, ne? Dinko, dobrodošao u uvalu. Naš večerašnji dom. Treba sad vidjeti gdje ćemo šator staviti. Tu je loše. Ali tu bi se dalo ovako tu se staviti. Nakon dugotrajnog i napornog veslanja, bračni par nevjenčani Busije sprema se za odmor. Upravo je u tranziciji, vadi stvari iz kajaka i sprema se napraviti mali kampić kojim će provesti svoju noć. Kojim će se odmoriti. Prvu bračnu noć u novom domu na otoku Vrgadi. Domiku. Tako je, ovdje imaju stol već i imaju sve što im treba. Sve imamo. Čekaj. Gospodine, odakle ste vi? Kako vam je to narodna njošnja? Sa suknicom? Kako se zove ovaj otok? Vrgada! Ja sam tu sa Vrgadom. Imate vi neki ples slučajno? Nemamo. Nešto malo, to je suknici. Masline beremo. Di ćemo spavati? Di ima? Pa tamo je lijepo. Tamo gore lijepo. Da. Nije zasrano, nema ovih maramica Pa možda ima. pirnatih. Na govance da se smjestu. Jel te to ikad smeta? Pa ovo je večerašnje gnjezdo. Tu smo gnjezdo napravili. Jako smo se dobro kamuflirali. Ovaj šator se stopio s okolišom da nije ove plavece rade. Ali zato je tamo Dinko iza. Jako dobro se uklopio okoliš. Dakle, totalno inkognito kampiramo. Jedini problem je to što imamo oni kajati tamo na obali koji se vide, iz svemira se vide. Tihana, ovo je tvoj kutak. Šta si sve priredila ovdje? Šta imaš sve? To će ti biti moj čarol. Tu je krumpir gulna, ima tu češnjaka. Kuhamo plin, svašta nešto, evo.
Dobro jutro Tihana i dobar tek. Dobro jutro i hvala. A možeš slikat sad. To je to. Dok smo mi spavali, Kati su se ovdje organizirali, napravili su malo ložište i organizirali su se u krug točno da se griju valjda im je bilo hladno, su bili mokri svi sinoć kad smo stigli, ne. Ali očito je nijedan od njih se nije sjetio uzeti upaljač, ne. I sad eto, sad su morali, složili sve jesu i ona je bio kraj priče jer nisu mogli zapaliti vatru. Idemo provjeriti da nam sunce izašlo, a čini se da je opet izašlo. Meni ti mater još to je stijeni! A jesam se. Krećemo na novi dan! Krećemo u nove avanture. Evo, brigada ima svoj traktić za prevoz putnika, robe i pošte. Zanimljiva ova brigada. Ima ovih nekakvih pješčanih padina ko na Susku, ne. Ona malo podsjeća kao riječne obale. Ali pjesak skroz fini ovdje i ulaz u plažu, ima i beach bar. Nije uopće možda zanimljiva priča, ne. Tu Dinko snima gnjurca. Tamo u daljini ima nekakav čudan brod sa radarom. Došli smo do ribogojilišta. Tu se tuna uzgaja, to ovako izgleda, dakle. Ja mislim da je tuna. Čak se nešto tam bacaka. Koliko mogu vidjeti. To je navodno od Ante Gotovine. To su navodno njegova ribogojilišta, ne, ima ih tu više. Sad sam tu stao skroz blizu da pogledamo kako to izgleda, ne. Dinto ti slaže od pršuta, sendvič. Njam, jel to ono je dobro? Dobro, najbolje. Najbolje dobro. To si meni složio. Ovo baš lijepo od tebe. Ti bi kaši. Vidi gnjurca! Istanjur. Tihana, ajmo, dosta mobitela, zaključak tura. Dakle, gdje smo bili? Kako se zove ovo od kuda smo krenuli? Pakoštan. Ne znam kako se zove ovo. Neka uvala tu nakon Pakoštana. Pakoštane, to je još ispod Draga. Drage. Pakoštanske drage. Da. Znači... Ukupan dojam. Malo veslanja, puno kupanja i uživancije. I dobro Bilo je kampiranje. dosta veslanja ako smo napravili sustav. 28 i nešto kilometra, 28,5. To je puno. Dobro, to je onak, laganini. Ali je dobro jer se možeš okupati. I možeš stati. I možeš I ronit oko otočića. iglice gledat. Da. Ali Vrgada je super jer nije nije preurbanizirano. Nije organizirano, da. Nema puno ljudi. I nema, ima divljih plaža. Ima mjesta za kampiranje. A one uvalnice su stvarno super tamo kad smo bili predivno, ne? Znači, i oni još ljepše, ali tamo je bio Birc, nismo prvo više rad, oni gdje su oni jahti. Gdje smo sreli Aster i Ač. Tamo smo njih sreli, oni hladali, skoro smo im maznuli pive iz vode. Ali kamping je bio, nema kovaraca, crši su se otišali, fino spavanje, drona nema štakora. Nema štakora nije bilo. Nema štakora. To je najbitnije. Vrgada mjesto shit, zidina tamo, to vam se nije sviđalo. Ali ima zgodan one otočiće odmah dole, dakle ima kao jedna plećina između, baš ono za klinica pješana plaža ispod nekakve, izgleda ko sprud, vidi se u videu u osnovom, sprud, ko riječna obala, ne, onak skroz fora, taj pjesak. Super tura. Super tura, sad smo i to odvalili. Sad znamo gdje je, šta je, kako je, nešto. Čuj, ima tu još svega.
za odraditi. Pa ne, pa onaj svjetionik je tamo bio dobar, kad smo daljini vidjeli. To je to, šteta kad nismo Koji? došli pogledati. Pa tamo kad smo... Prema Murteru, Prema Murteru, ja. to je Prišnjak i taj svjetionik se renta kao apartman. To smo ja i Dinko već bili. Sad pričamo gluposti, gotovi smo s ovime. Ajmo. Super. Prva liga, evo, 5,5 minuta ovo traje, ono, čudo. Rekli smo sve, samo ne ono što je trebalo o Sad će brigadi. neko Brigada je to. super, tura je super. Odlično. Amen, Sad još sad treba doći aleluja. doma. Treba doći doma, da, u Zagreb. To je najdraži dio. A to je Dinkov zadatak. Da, kako ćemo vući dosta, policiju. rekli su mi da mi vide treba predugo, evo više, već 6 minuta i se ne I sudi. da su dosta. Ajde, maši tiha, ajde bok. Dosta će biti 100%, ajde bok.